penalty ya mbere. Emery Bayisenge myugariro w'ikipe ya Rayon Sport nje mu kibuga mu kanya simbura cima ngabageze ikibazo. Nebyo Emery nogiye gutera penalty ya mbere ikipe ya Rayon aretereka neza cyane asubira inyuma. Emery ahanganye n'umuzamu Adolphe bararebana mu maso. Amasefu ati watera. Emery Bayisenge reka turebe. Ndani yagezemo nubwo Adolphe akozeho gato ariko ndani yarayikurikiye neza cyane ariko yegereza poto hirya kandi ashyiramo n'imbaraga nyinshi. Adolphe arayikurikira ariko ntiyageraho kubera ukuntu yihutaga. Adolphe azi gufata penalty. Adolphe ni umuhanga kuri penalty. Azi kuzicakira kabisa. No muri za Kigali yarazigurukiraga ebane hatari. Yarayisimbukiye ni yarayiboneza. Ifite imbaraga kandi isa nk'ayiri hejuru. Penalty ya mbere ya APR. Penalty ya mbere ya APR. Agiye kuyitera umuvandimwe Denis Omedi. Ni Kiwanuka. Nibyo. Boda Kiwanuka Kimu arazo. Burayi ndani mu nkanka atagiye kure gamane Nyagasani arayizamu yayikubita mu nkanka hejuru mu byumve neza ko ari munsi y'umutambiko ndani bashyira Moraya na Kurutwa uwo bita Kwizera Olivier ugiye gutara penalty ya kabiri. Raya Kurutwa nande bose kabarikira muri mwe baragurutse. Reka turaye penalty ya kabiri ya Rayon agiye kuyiterera umuzamu Kwizera Olivier. Kwizera Olivier agiye gutera penalty ya kabiri. Abantu bari bacanze bibaye. Olivier umuzamu ni ugiye gutera penalty ya kabiri. Kwizera Olivier itsinda rakomo naje agenda yinyeganyeza. Arayiroto. Arayihusha itera hanze. Olivier banje kwikoresha utuntu tw'utumarnyeri. Penalty arayihusha yayiteye neza Sansenike ariko yitera hanze gato yizamu. Ayitera hanze yizamu. Kubera kwirya no kwimaringa. Baro mbere ko yitera banje kwandika nk'umunani. Ari goronzo. Abatoza bazikoraho aturuka hirya. Abatoza bazikoraho. Yapfa kumwami ya gatandatu byibuze. Reka turebe. Reka turebe penalty ya kabiri ya APR. Ni gute gardie atari tireri mu penalty gifite abakinnyi nk'ababet. Uri abyiriza mbere muri penalty ya kabiri. Reka turebe penalty ya kabiri ya APR. Ariko bashobora kumotiva bigasaba izindi. Kajeje ni ugiye kwitera Byiringiro Jean Gilbert Kajeje. Penalty ya kabiri ya APR Kajeje araza. Attention. Ndani yagezemo. Ayitereka neza cyane ayiterekamo. Ubundi umuzamu bagakwire kwa bamuhaye penalty byibuza nk'iya gatanu cyangwa ya gatandatu. Wese gute ko atari conditions ariko ibintu buvuga biba ari ibi. Hano ibintu byose baba byateguwe hano. Shaka ko ari condition. Sako mwari muyamubwiye ati umuzamu ateri ya kabiri. Asman ndikomana. Mama nangaye. Penalty ya gatatu ya ekipe ya Rayon. Asman aretereka niwe watsinze igitego. Yateye amapocket hariya. Asman asubira inyuma. Attention Asman. Umuzamu yikuramo. Adolphe arayipangurura. Biravugwa ebyiri muri eshatu. Attention reka turebe penalty ya gatatu ya APR agiye kwitera kapiteni Niyomugabo Claude. Kapiteni Niyomugabo Claude agiye gutera penalty ya gatatu ya APR. Claude ifata mu rukenyerero arebana na Olivier mu maso. Attention Claude Niyomugabo.
ahagaze imbere y'abareyo aravuga ati ntabwo mbabona neza mwabafana mwe, ati simbabona. Afata ikiganza kinyuze imbere y'amaso ati ko ntababona ko ntabumva. Penaliti nziza cyane ya Ulaya, zimwe z'i Burayi. Ubu APR eshatu Rayon Sport imwe. Mugisha Didier Taichi ayirata. APR itwara igikombe cy'amahoro. Didier Taichi ugiye gutera penaliti ya kane ayirata. Ikipe ya APR itwara igikombe cy'amahoro. Kabisa kabisa. Ngoko bimeze, ngoko bimeze. Didier Taichi arayitereka penaliti ya kane ya Rayon. Asubira inyuma, reka turebe Taichi. Didier arihengeka, araza n'umwiryo mwinshi. Ndani Burayi, ndani. Nziza cyane. Iyi rero niyo ya nyuma ya kane ya APR. Aba ba Didier bagombaga kuba bateye mu mwanya wa Olivier. Ahita hari ingingo mushobora kuzagera gutya mukabona afashe ikiziriko, ashize impyisi afashe impyisi ashizemo hano, akajya yitembereza hariya muri rompuwe mu mujyi. Attention, reka turebe. Iyi ngiyi bayishyiramo Denis Omedi ono mwana wa Kampala ajya kukuba penaliti eno. Denis Omedi aterekamo APR. Denis Omedi ajya kukuba penaliti eno. Ono muganda, ono musajja w'amaanyi. Denis Omedi Lukambi ayiterekamo kirikirya. Reka turebe, batangiye kubyina abasore b'ikipe ya APR bavuga bati turagitwaye twikurikiranya. Omedi no muganda asubira inyuma, penaliti ya nyuma y'ikipe ya APR. Omedi Orozo ikipe ya APR yegukana igikombe cy'amahoro. Penaliti enye kuri ebyiri nyuma yo kunganya igitego 1-1. Ikipe ya APR iserebura abareyo barambarara bahwera bagwa igihumure. Nguko uko bigenze rero, APR yongera kwegukana igikombe cy'amahoro. Umugani w'abafana bari muri studio kare, iyi nk'aba bareyo izabakurikirana. Ubusane twakwigira mu makuru. Reka tujye mu makuru, ubwo ibindi byinshi, ubusesenguzi bundi bwinshi cyane. Naho ku munsi wo kwa mbere APR yegukana igikombe cy'amahoro. Tubutse ko mu bakobwa Rayon Sport rero yagitwaye itsinze Polisi ibitego 2-0. Mu bagabo rero ikipe ya APR ikaba gitwaye banyije 1-1 bagiye muri penalty. APR itsinda 4-2. Komeza kugira umugoroba mwiza cyane. Yakoze kwizigira, yakoze Rugaju Rigana, yakoze